دما خوش بد برنامه دریه دن دجاره کدن ام هفرنه میبان ما مراز رونیه مراز رونی کیه حتی نها چی کریه چه دواره برهماده او بخواه جینانگاری اوی چیه امی هول بدن ایرود برنامه دل گور دم تیرامه بکم اج نزیکایی وی ناس بکم تو بخیری هاتی برنامه دریه دن سلام امی اشته دست پی بکن بری برهمین تا مشخواه د جینانگاریه دی یعنی تم نخواستم گویر تکلیاوی به نویساندن یا نویسکاریه هبی جایت هم به نویسکاریه به نویساندن هم جیب سیاسته جبرو لوژیکله کی یعنی وقت مروفت کاری بیج مرک دکم یعنی خواسته که کوهال جم مروف چه دل مروف اگر دست پیک او وارگو تجته تل کدرش دایک بوی از لگوری ناسنامه فرمی یعنی سال 1966 دا لگوندکی لسر نافچه بتیسه نورشینه من عمري أنا برسيبوها من جي خمناک ناوی گنده لور هات مدنی ناوی گنده مجی نیسته ناوی کردی هم ناوی ترکی قبول ناکن شوه و گنده ما نابرا نورشین بتلیس تطوانه دا که امزیده همه هر سی جیان راجی 15-17 کیلومتر دوره از لور هات مدنی حتى كانجي لبون بو حتى كانجي تلودري از وها بیجم پشتی که من دست به دبستان کر او سال لگنده ما دبستان سرطای تنه بو من 2 سال نافچه ما نورشینی او چاقه نافچه نبو نحیه بو من لور مالا خوشگاه خواه وان پاشیل تطوانی من لیسه و مکتبا بجمستان ناوین و لیسه لور قداند لی مالا ما هر لگند بو گنده ما جبر کو نیسکه باجر بو هر داویه هفته و هاوینان هر از لگند بو قول مزن بو بچوچ بو بچوک 30 مال نهاجی در دوره 30 مالی گلک مالجی در کتن سانی گنده کردستان و حرم گلک شه والا بونشخه ایمه بلکه نهات شوتاندن یک سروسا او نبوش برکونیز که باجر بو لیج بر گلک صدمین سیاسی جی صدمین مثلا کردی و صدمین آبوری جی هر جی در کتن نهایی در دور 30 مالانده هجی مانه او مال جی گرچی یک دو هنه زاریوان دروانه اوسا وکی گلک گنده کردستانه ایمه جنه اوسانه جا مالا ما هر لگند بو دیو بابی من باجر زیاده تر کاری من پشتی خواندنی به کار حسابداریه جماریاری انجام بکرمان جد ویژن محاسبه بویرا علا قدر بوم لی هر گوه من هشه من دلی من مجیا من لسر مثلا کردی بو هیچ سالین زارتیه دا چما يعني ابيك جمال بات هاد ج وي درو دورا قنت هاتيا بيتر الفيدري اما مثلا هانج كوش در هاتولو فيداويج شخت ام بين سروي ولا بوايا كي ولا اكتيف كتناف سياستي و ابان دورا هاني بيتر جمال بات بو ياج درو دوري بو مال باتا مدا اشکیوناره دا هشو بیروریه که ولد پاریزی بیجم هشمندیه کسات تنه برستکارم بیجم لیجم گکه من برای من اول كنت هنا كسيدن مدرسة دخندن مدرسة مين بري عادتي خواندنا ديني بو حلبت لي دقلوي قاسي مولود نوبهار و شعرين ملاي جزيري احمد خاني در دور ماجي اوان هين ببون دقوتن وقت بيت دقوتن و بيجن در دور ما مدرسين بوی رنگی جی هبون فقیتی هبو جی کهون دا دوما حتی اوروج سالین زاروتیا نو بیوا جی هاتن در دوری مدرسان دا محقق انسانین که های وانج مثلا کردی هبو جی ادبیاتا کردی هبو زبان کردی هبو دهاتا گوهمه جوان ملیان او بیتین ملای جزیری با جیگر خوین با
لمالا ما بری که از ببم باوی من هی بری بونا من رادیو کریبو او چاق واندمان لگنده کردستانی کسی که ترکی بزانیا کسی تو نبو همه روژه دا ساعت نیم رادیو یریوانه دهات فکرن از لبروی مزن بوم و دیامن بشتی که اف تایب درکتن کاست دلداری اوان بو دنگ بیجان بو کلام مسترانه کرمانجی بو دوی چاقه دال گوری حتی که او به واجوات تایبان دوم کرد دوماند لباله همو کلام در دور ایوان دنگ بیجان کاریا پیدا بیا جبروان سدمان جبروان تسیرا مدرسان فقیان ملین مدرسان یعنی تروحیت مدا او دنگ کردایتی رو نشته بوشوه بنگه هکچه ببو پشترا لیوک رنگ کی پولیتیک برنگ باشه که ناف کردادا مثلا سیاستا جبو آزادیا کردا دست بکر نوسا لیب آوه کی گالری چاندا گالری او بنگه چه ببو ده سال 1978 وصل زانم کاستا یکم آلبوما یکم یا شوان که من جبر کل مدرسه ایش خونده بود تکلایی در دور مدرسه و وان در دور سیاستا کردی واج چه ببو کری بو جارا یکم یک به یک دیرک به مسئله کردی را مسئله پولیتیک را به گوهداری کرنا شوان ترحیت مداد اوناخه کی نو دست بکر هر وسا حتی وش هاجی مثلا کردیا دفکی بو بهیستن بو گهداری بله هند کردیان ویسکی ناس نکر بو کردیان ویسکی ناس نکر بو تیگه ها قومی نتوی سری من دا هیوسارو ننشت بو لی ترحیت مدا از زانم بنگه چه بو بالا من لسروان تشتاو بشتی که من یک سروان اوین کردی آوازین کردی کردستانی و رنگی کی پولیتیک بهیست درگه کی نو و مستت روحیت من دا همان سال از نشاش بم کوواره کی جالی مثلا ریخستنا رزگاریه و مثلا بناو رزگاری ترکی هجمارا یکم هاتو چاپ کرن هر اوجی جالی که کم و هات وستاندن کرین لمال جبرکو از چوم دبستانی از وی سالیل تاتوان بوم ترکی جیم فیر ببوم هر ترکی بو او مسئله این مقاله این پولیتیک زیده من جه فهم ندکر لید داویا کوواره دا شعرکی جگرخوین هبو من خواند بناوی شورشم هن هیجی مجبیر نکریه از بیم قیناوی هلبستاوی او بو شورش چند سالی بوی چاقه؟ از چند سالی بو دبستان سرطایی پولا بجم سیم 9 سالی 10 سالی 9 سالی 10 سالی بجه 10 سالی بجم و هیچ چاقه من او خواند مفهم دکر حتی او چاق نویسا لاتینی کردی از روبرو نبوم راست نهات بوم دسری مداج حافظا مداجی دیگه کوسا جی نگرتو لپشتی من او شعر جگرخون خوند درگه کی نو دسری مداوه بو یعنی من زانی کو دنیای کی کردی هیایی دی و شعر جگرخون جی شعر کی شورشگری بو یعنی شورشا کردم بناو درد شورشا کردم با آخو دردم او کردن گرناز جنگاور مرخاز دی آوی دچو یعنی پسندانه کی هبو و سرهلدانه کی تیده هبو من گلک بشی فهم دکر همو مفهم ندکر او پیده نو مفهم ندکر لی من زانیا مسئله چیه لور دریه کی نو هبو از وان سالان تاتوان دچو ما مکتبه سرطای هر گوه من سروان تشتابو وصاد زانم دیسات همان ساله دا 1978 دا لتاتوانه بناو کمله
çandî ya gelerî û li dijî mêtingeriyê ez Tirkiyeyê werdigerînim navek dirêj bû vî awê komeleyekî ji aliyê welatparêz û rewşenbîr ya jî bêjim şorişkerên Kurd ve cara yekem li Tetwan hatbû avakirin min ew lewheya wî dît li Sûkê min zanî mesele çi ye belkî mehek du mehek ber derê wê re diçûm dihatim nedwêrîm biçim hundir ta çi ye çinîne min dixwesta lê nedwêriya wisa şermoke bûm ez gundî bûm hinekî rojekê min got ez ê biçim bi zaniya komeleya Kurdan e ez çûm tesadüfî xortekî saz di destê wî da û wan kilamê ku ez bibûme êdî dildarê wî ji wan kilaman ji wan strana distiriya digot ew xort kî bû ew xort navê wî Silêman bû niha ew jî li Ewropayê dijî ji derdorê Tetwanê kavarê bû ew di nav hereketa rizgariyê da bû ew çav ew komele jî paşê bû komeleya rizgariyê ew çav bi hev re vekiribûn lê tuwan salan da zû zû ew tevgêrên Kurdî ji hev qetiyan bi navê din vebûn ez gelek caran diçûme wê derê dibûme şahidê nîqaş û guftûgûyên siyasî û wî çav meseleyên Marksîzm, Lenînîzm, mesela Kurdî, şorişkerî, şoreş li serê ecêb carna ez rast dihatim tiştê wisa çê dibûn ew rêxistinên cihê cihê dihatin li ser van meselan nîqaş dikirin ez jî rû diniştim li quncikekê min guhdariya wan dikir kesî ji man nedigot tu çima hatî çima çoyî min jî dixwesta ez biçim wezifeyekê bidine min ez çû mesela zarokek du zarokê di emrê min de hebûn em heval dersê hebûn jî ew li wê pir serbest bûn ji ber ku kekê wan li wê derê wezifedar bû dirê dewê da bû îdareyê da bû kargeriyê da bû lê min kesek nas tune bû min çû xwe da quncikekî ji min re kesî nedigot tu çima hatî filan tu çima çûyî ew sal heftê heşt wisa dewam kir sala heftê nihan ez havînê çûme gund ez vegeriyam destpêka dibistan ku vedibin ber bi payîzê ve mi dî komelekê din jî vebiye komeleya Tetwan ya gelê şorişker ew ji Tirkiyeyê ez dibêjim komeleya çandî ya gelê şorişker çima hemû li Tetwanê çimane li Nûşînê çimane li Bedlîsê li Bedlîsê jî hebûn helbet belkî heman komele nebin jî jî gundê we bêtir nêzîkî Tetwanê bû têkiliya gundê me bêtir bi Tetwanê re çê bû ji ber ku wan salan Tetwan bû bajar û pêş diket aliyê aboriyê da aliyê din da pêş diket û aliyê coğrafîk ernêgarî jî deverekê pir xweş e wisa malbatê me êtme çûn li wê derê bicîbûn dest bi karmendiyê kirin memûrtiyê kirin ji ber wê yanî û Kurdiyanê vîskî tedriya wan komelarin nas kir ez dema salan heftên nihan hatim ji gund dibistan vebûn ez hatime bajêr mi dî komelekê din vebiye evê niha min got ev jî komeleya Kurdan e ez dê biçime vir jî dîsa jî mehekî ez du meh neçûme min got ka ez biçim kî nîne ez çûm hefteyekî kesî ji min re negot ka hatî çi hefteya duemîn serokê komeleyê got tu kî ez filan kesim kekê min xalê min nas dikirin zanî ku ez ji malbatekî ewim û li min bi min eleqedar bû hema di cî da çend xortê din hebû heval dersê min danas kirin gul mektebê li dibistanê ha ji hev hebin lê êdî dibistanan da jî ev mesela polîtîk siyasî te dest pê kiribû û hêdî şer û pevçûnên navbera ewên li dijî tevgera Kurdî û şorişkeran cep û rast yanî helbet ê cep Kurdî mesela Kurdî ve radibûn ê rast jî li ser ê Tirka bû wisa di bendî çêbibû ez jî dî wan sala min evê mekteba seretayî xilas kir dest bi evê kir ya navîn kirbû
لور لیسه یا آمادهی دبستان آمادهی یا ناوین همان آوایی دا بو سبه ایواره بو اوین کو بریامه بگون خودی فکر پولیتیک جمع مستر مزنتر شخوا جبر کو تکلیام وسایش چه بو ام یک جار کتن نواوی مثلا کردیتی و سیاسی اجا پشتی وی دمه از چوموی کمالی دوی کمالی دا او سال خباتن سر کردی دست بکره روزنامه کی دیواری دهاتا آماده کرن فکرین از زمان کردی هبو فکرین یک به یک نه لی بخوا ما تشویق تکرن کو ام دست به کردی نویساندن بکن مثلا yani xebatên çandî hebe. Mesela ji bo te ev mesele çawa derbas bû te çilo nas kir te ji kê nas kir kê ev rêda ber te ew heval ew komekî hevalê ku wê tevlê xebatê çandî dibûn tişta dinivîsîn pêşiya min mesela hevalekî hebû midî carekî min resma çê dikir ew ê helbestekî kurdî nivîsî bû milê nêrê me got ew ê nivîsiye ez jî dikarim binivîsim baş e من دست بکر او هلبستا من نها چاپکری تنه بس هاتا حجباندن او سال دیسا هفته نه بر به هشته واسه هفته نهان تب کردی نی بسان کردی جارا اول تا الفبیا کردی زانی بو الفبیا کردی ام کردی شو باشت آخرین جبر که ام گندی بون باشه ترکی هیم ببون جوی کتابا کو من گو دوی سال داجی بناوی روژا ولات او ریخستنا ریا آزادی اوک روزنامه کی نیوی کردی درخست حتی پرایی کردی بود چند هجمار حتی چاپ کرن لسر وی انهیم بود یعنی الفابا لاتینی کردی و وسا مبخواه بی که ام گرامری بزانن رزمانی بزانن امهیم بود یعنی و من یکسر دست بکر وکی که از ترکی بنویسیم کردی نویسی او حرفی کم امهیم ببویا چند حرفی که ترکی دادتونه جبو من قد زیده او چه نبو آستانگی چه نبو آلی املای دا بلکه هن کماسی هبون آخافتنا در دوری مجی نیزکی کردی استاندارد بو جبرکو جبو من بهتر احسان هات شعر من یا دوامین هنک پوپیلر بو چاوا پوپیلر بود بوستران یا چاوا هم ستران بهتر سالا هشته از شاش نبم نوروز جالیه سه حبر رخستنی مزن این کردستانی و لبتلی سه هاته پیروز کرن ده اوه دا ده سالون اکی سینمای دا پیشکشوانی وی یک جوان کسین در دور کمله که از دبیجن تاتوانه جوان بو دوی شوی دا سه حب هلبست هاتن خواندن یک جوان دو حب اشاش نم یک جگر خوین بو یک یامن بو یک شی نظام بیرامنایی کی بو وکیدن همو آخافتن بو ستران بو فلان بو پیروز کرن بو لیسی حب هلبست هاتن خواندن یک یامن بو از سایج نشکه با او مگول ازی شاعرم حیران demek ki tiştek be min dibe شخوا کرد گلک جاران تخوازن خو فێری ئەلفەبەیە کوردی بکەن بۆ هەلبەستا بنویسین جا حتا ئەوێ دا دەما دخواند ئەز من شەرم دکرد هەوا هەموو لە من دەنێ ڕێمیژێ خوێت کشاندا هەیە زارۆک بوون یانی پشتێوی شخوا ساڵە هەشتێ کو دەربەت چێ بوو ئەم یەکجار هەر تژ هەف قەتیە ئەز مام و ئەز لێ ئەو بنگەه بە من ڕاما ji ber ku emrê me negirt ew tirpana 12 Eylûnê ji me negirt lê her komikekî hevalê me hebû min wan dida hev tiştê ku min dinivîsî min ji wan re dixwend ajitasyon bû tavê hemû ew nivîsetê wê çaxê helbest bûn helbest bûn berî ku em bên ser mesela helbestê ez pirsê xwe ser yanî pirtûkateya helbesta jî not û niha derketî berî wê me dixwest ez pirsa nav bikim yanî mesela Miraz Ronî wek navê teyî got ê nîvsandinê vê dawiyê yan ji nevê dawiyê ji destpêkê dewletê nas kirin û pê re jî Mulazim Ozcan yani em mesela du naviyê ji ku derê hat navê teyî rastî kîjan e ê wêjeyî yan jî ê
ناسناوێتەکی جانە ناوێ من ئەساس یعنی ناسنامەی میلازم ئۆزجانە لێ لە ماڵێ باوێ من میلاز دکۆ هەنێکان مراز دگوتن یعنی هەر تناوبەرێدا دچۆ دەهات و تو بێتر کیژا ناوی نێزیکی خۆت بینی ینی ناوجی تێم مراز باکێشەژی مەسەلا پرتوکا هەلبەستان مەسەن مراز ڕۆنیە پرتوکاتەیە فێرکردنا کوردی دێ ملازم ئۆزجان هاتی نیپساندە لێ چیرۆکە هەردوو ناوان چییە؟ هەلبەت ez navê xwe ku di nasnama me da nivîsandiye jî ji ber ku ez karên fermî dikim gelek wî navê jî ji xwe min dizanim lê ev navê ku min dest bi Kurdiyê kir tuwan salan da hem mesela ewlekariyê hem jî tercîha navê Kurdî min miraz ji ber ku li nav malê jî ji min re ew pey bi awayekî ew nav dihat ew kirin min tercîh kir ronî jî ronî tercîha min bû ji ber ku bi wî navê birayekî min di nav şer da jiyana xwe wenda kir bi navê wî ronî bû çi salê birayê noto sisiyan da noto sisiyan da piştî wî îdî ez pêşik me got wê paşnav wekî ew ê navê min wê ronî be wek nasnavekî aidiyettekî heta ez gelek caran fikirîm ku di qeydên dewletê da jî ez navê xwe her wisa biguherînim lê ji ber sedemên bürokratîk û sergêjî firda wê da hêniha jî maye hê jî fikra min ew e yanî باش ji bo ku em mesela wek mesela divê tayê ê navendî ji jiyanîgariya te winda nekin ez dixwazim pirsê xwe hinekî bi vî alî de bikim niha mesela tu li Stenbolê dijî di navbera gund wê derdora gotitê de hîn yanî dest çûkanî du tu piştî tê mezin bû û hatina te Stenbolê dûr di çi qonax heye çawa tu hat Stenbolê çima tu hat Stenbolê çima tu li wê derê nemayê wekî me got di salê heştê da piştê 12 Eylûnê 5-6 salekî ew axa miriyan dibêjin ya li ser devera me bi taybetî hatû reşandin dengekî din tune bû yanî lê ji ber ku pêşî da me ava bêjim bîreweriya xwe û felsefe û fikrên xwe hinekî ji berê da girtibû ew bi me ra ma ew cewher ew çîk agir venemirî li pê lêgerînekî bûm heta çîrokek min ê derketina derva jî piştê ku min heye piştê ku min lîseyê qedand me got ka ew ê ku dersa me didan digotin em ê şoreşê bikin ez ê biçim peywan bikevin li perê dinêvin jî ez ê biçim bibînim piştê mehek di meha me dît jî deqatê tu çû ku te kî dît min fêm nekir mesela ez çûm sînorê ew ê Qoloban me got ez çûm peywan ketim ev deverên ku niha wê çaxê pêşmergel wê hakim bûn sînorê dervayê Tirkiyeyê min dît gotin here ji xwe re em ê li te bigerin me amadekarî kiriye falan bêvan ew çav ez ew bûm yanî dilê min germ bû yanî ciwan meriv ciwan e û serê me da dunyayekî ava bibû tu dixwast ji bo xewnê xwe yanî şer bike bibe şerban ji bo xewnê xwe her tişt dikariya bikira min her tişt lê belê piştê ew şikestin çêbû ez rûniştim min got sabî piştê ku ez dibistanê qedînim îca leşkerî tê hêdî hêdî ê li gund leşkerînekî tuwan salan da mimkin nebû tu bisekinî min got min dest bi ew ê kir ji bo ku leşkerî zûzû neçim dest bi fakülteyê kir üniversiteyê ew çav bi navê Tirkiye dibên açık öğretim ser zanîngeha Anadolu'yê li Eskişehirê dest bi sîstemekî nû kiribû ji dûr da vedkariya tu neçî mektebê bixwînî min qeyda xwe li wir çêkir piştî ez vegeriyam min got bila valahî nekeve nav ew ê û tuwan salan da ez gund mam paşê min dest bi vê karê ew ê kir karê hesabdarî yan jî jimaryariyê kir lê zêde min wisa guh jî nedidayê her ji bo ku ew biqede tinaberê da diçûm dihat li gund bûm navenda Bitlisê bûm Tetwan bûm wisa dimama piştê ew jî qediya min got cardin mesela leşkeriyê hat min got ez ê îca derkevim Ewropayê 6 mehê min mabûm pasport derxist
چیروکا کویجی هیه لی بلکه تدركت درێژ يا درنكت از درکت دريج بيجي كنج مربيش کن وها از هاتم استانبولی من هم کسان دید گوتن تمام سوات بشینه برلینه پاسپورت من 6 مهبو پرد خواستن میشه گو پره متنه گوهم ناشیم مرایه که دن دید پاشه به اتوبوس از شاندم لسینوری یوگسلاویایی پاشا وگراندم اوجی چما پاشا وگراندم هفته پیشی دا ماچا گالاتا سارای تیما فوتبولی یا ویانه چه ببو بس هزاران کس به بخانه چوبونه ویانه و روی بون هنک جوان ناتبون اوانجی تعلیمات تابو و چاپ ناو یکتی اروپایی دا نبو اوی تعلیمات تابو سالا هشت وست از ساباورم کو بی ویزا ترانسیت کسی سوالات خواه برند نوالات نه جبروی جی بلغارستان و یوگسلاویا یوز دریه بلغارستان نه پروبلم در هستن شوفر آلیکاریا مکر خورتکی درسی میجل gelme bu. Me hev nas net kir paşe me hev nas kir. Paşe deriye Yugoslavya'yı nive şevi hem anine xare evji yani vize ütüne. Hem her doman nebere her do valatanda. Sad metre, 200 metre navberek. Eman öyle. Eca ev çalmadı gota valatek sosyalist hem şabirden hem sosyalistim de böyle kerem ke. Valla polisi van go kuru her neş ko çave me go neçin beni ser sinoran bomba o main basavat kir. Go neçin go beri xabidin her şoran mala. Em ve geriyan pis hatin. Deriye Bulgaristan'da da hatin Sofya'yı. Em roja ma Sofya ve ki gündek xarabe. Me go ev seri me da ev sosyalizma ko me zani Sofya. Ev xiyali me sosyalizme ciddik çu. Valla me go demek kader beri me daya evi. Ve gere yani. Herhal şuna xabiji. Biji devja Avrupa'ya berda me go ez biçim bi Bitlisê bişim. Êdî warê min Bedlîsê me go. Ez hatim İstanbolê jî wê çavê êtmel vir pisman filan hebûn kurmamet min. Lê min lê nêrî ez İstanbolê bim ez ê tebeqa herî jêrîn bim. Ku niha jî wisa li Bedlîsê jî ez bi Mîro, Bego, Ava û Şêxan rabim. Her çend newisa bim jî. Lê ew ê min ew bû. Têkilî û ew ê min geçî bi jêr re jî hebû. Lê bi hemû tebeqeyên civakê re hebû têkiliyê min. Lê ê wan bi xwe tune bû. Ê ku li jor bûn bi jêr re eleqe dane tanê. Ji ber ev sîstema şêxtî ez şêxim ez axam ez nizam çi me. Ê min ewek min ê wisa tune bû. Ewan jî li hemberî min netkarîne vê kompleksê bidin kar anî ji ber ku malbata min jî hata nas kirin derdorê gundê xwe filan. Yani ez jî ji pir jêr nebûm yani. Ez çûm Bitlisê min got ez ê baştir bijîm heqeten jî wisa bû. Ehtiyaciya min bi ew ê çêne dibe eger ez doyê bûma. Ê sala heştê neh li cem me jî êdî ev mesele gerîlayên PKK'yê hatin û hinek wî jî me hev nas dikir berê da. Ez jî li gund bûm çûma gund hatin bixwazî nexwazî tên dibên selamu aleykum kerem ke filan vê van werhasilî 3-4 sal wisa dewam kir ez li bajêr dimam lê li gund jî mala me dixwe li gund û ez li bajêr zêdetir dimam. Wala êdî her kes bi awayekî kete nav. Şixa kesek wekî min ku paşê sala 92 da ev partiya HEP paşê bû DEP paşê bû deha paşê bû HADEP deha wisa dewam kir. Duê salê da piştî ku ava bû ez jî ketime nav rêveberiya partiyê li wir tiştê ku diqewimîna tu bixwazî nexwazî eger şehîd çêbûna tu çûna serxweşî çêbûna du çûna filan e vê wane daha êdî em yani li wir bûn komikekî biçûk bûn ew çax zêde hejmar kes tune bû zêde. Sala 93 da dewletê êdî li wê deverê dest bi ew kir. Dest bi
وان ایریشن خوین کنترایی کر لدورا دیاربکر و مردینه و نظام باطمانی و اندران بریدا دست بکر بود ایمه تایبت سالا نوتو سیان دا دست بکر و نوتو چاران دا شخوا پر دجوار بود از جی حتی نوتو چاران کاریم دور بمینم پشترا من دید حقیقتا مانا من ایدی بگرتنی فلان نبو اگر گرتم بیا فلان بیا از چنجار کتمه بین چاوان در کتم لی آخر محکمه جی بول سر من از نچو محبسی مگو تشتی دن از فکری ما وصا بوجی همو اشارتی وی دیار بون مگو از بچم هی لازم از بجی تفلوی مجولبونا تا به سیاست و کتنا ناو سیاست و بوی رنگی ولو راست راست لی تفولوژی تم مجولبونا تا بزمان کردی و مسئله ما و دنوتو نهان دیجی اف پرتوکاتای هلبستان درکت یعنی دسیا دارا خاچه ده سرهلدان دنوتو نهان درکت یعنی نخواستم سیاستا کردی لباکر یعنی بهتر ولو تمام مرود به سیاستا کردی لباکر بهتر یعنی ترکی تی بیرا مرو بهتر کردی و ها اف مجولبونا به زمان کردی و اف مانا لسر هلبستی و درخصنا پرتوکا هلبستان اف جوکات یعنی تشاوا حردو به هفدور ولو تندر خد هلگرتن وز باورد کم حتان هاجی افتشت کم زیده بردوامه بله از نهاجی لستانبول دجیانا خدا صدان نوت ده کاری خوی فرمی داجی به سر کردی دمشه و هیچ زاروتیا من دا من مسئله سیاسی کردی و زمان یک سر ده هف دادید ده ناوا وجود اکی دا بدن اکی دا من دید نهاجی باوریا من اوه جبرویجی مگو اگر از سناو کردی تشتکی بکم گلک رنگ کردی به و زمان اساسه وی چارجی از صادف کریم نهاجی جبر کتو چاندا ما آنها چاندا ما ترکا او خارج هفدور نینه لی زمان ما تجناب مسئله درخی تشتکی دن لما دقومه ایدی هم دبن تشتکی دن او ناسنامه ما یا خسر کو مدد ناس کرن شغله با آوه که رادبه نخواستم اول جی یک یعنی دین جی یک و هلبت رنگ اولو گلک تشتی ما ایدی هف پار بیه و همه بیجه گشت کردی آنها ترکی جی دزانن با آخبن جبروی النفشی نوجی دست باوی کرنه نها وک هم هلوست هم باوری هم جی او تشتی که ام پی باور دبن جمرا وک رکنن زانم کو لسر مثلا نتوی یک شوان زمانه و زمان با من پر مهمه جبروی جی من روز دا گرد قلما کردی و دوجه برنده من تشتکر او مجارا گفتگویه مزیده بله لی من پرسا هلبسته کربا مثلا نوتو نهاده پرتوکاته هلبسته درکت حتی نهاده همه تی چاپ کری نمان تدفج هلبسته بردای یان هین بردوامد نفسان هلبسته ده او هلبستین که من سیادارا خاچه دا سرهلدان بوینا و چاپ کرن اکثریت داوی هلبستین که من ضرورتیا خدا نویسی و او بون شاید دوسیه که جی دیا من لگنج بر مسئله اولکاری آویت تندور شوتان از یه هلبستی خواهش برنزانم یعنی او من اف چاپ کرن نوتو نهان دا مگو بلا او بنگه ها کرده تیا منه دست پیکاویه سرکانیاویه منوسا تاوی دما مرب بالا خواه بدیه جی زیده تر من جگر خون بیجم تاثیر دیده بو باندوراوی سرمه چه بود باورد کم گلکی کردن جی هلبسته تا یعنی سال هفته نه حتی نوتو 4 نوتو 5 چند جی نوتو 6 نوتو 7 لی پرایاوی حتی سال نوتو 4 نوتو 5 جانن یعنی هلبستین 15-20 سالانه وقت مرد کاره بیش و پشتی پرتوکه نها تکلیات به هلبستی رهین هی والله هي تجارجی نقط یا از نهاجی دنویسم جاران آنها بقاسه دوسیه که دیساجی کتابه که هلبسته من هنه ازیدی بجبر کم بچاوه که دن لأدبیاتی دی کاری از بنیرم او هلبسته منین بری نکو از دبیجم هسته من بون
او çaqîr û hewar bû mesele me ji wan hestan nivîsî lê car caran ku gotin tê ez ê dinivîsim zêde na lê min hewcedariya ku ez wekî kitêbek heta îro çap bikim min zêde nedî min got bila hinekî biste wê hinekî ew be yanî ez jî hinekî pê razî bim ji ber min çap nekirin. Pirtûkadin jî a 2003 de jî ji bo Kurdên got bi Kurdî nizanin ya jî Tirkê got bixwazin fêrî Kurdî bin. Yanî pêdiviya derxistina ez bawer dikim ev pirtûk berî vê pirtûkên vî rengî li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê nehatibûn çapkirin ewlo Tu wê salê da ev û yekê din hebû din nimûne ez dikarim bêjim yek ev bû yekê din nimûne hebûn piştra xebatên Kurdî ku dest pê kirin dorfire bûn êdî niha gelek kitêb ser Kurdî hatin amade kirin wê çaxê wekî çawa bêjim wekî helwestekî donkîşotî bi wan Kurdê me ew re hebû me her tiştê dikir me digot em her tiştin siyasetmedarin nivîskarin helbestvanin şairin nizam çi ne hinekî ew ruh bi me re jî hebû aha tu behsa wî çaresî de ew ruh hinekî me re hebû te hinekî hişt ku ez zû pirsa xwe bikim ê baş e niha ew ruh li cem te çawayê niha min zanî ku gereke meriv di warekî de bibe pispor ew ji bo ku bikare tiştê baş bike tu warê da lê dîsa jî meriv dikare bi tiştê din eleqedar bibe peywendiya meriv hebe lê wekî huner wekî senat li ser babetekî gereke meriv pisporiya meriv çêbe yani eger wisa nebe her warê da zayıftirin. Ji bo Miraz Ronî ew pisporiya hanê niha çi ye kî jane Ez tucar xwe wekî pisporê tiştekî min nekariye ez xwe binav bikim her tim ez carna dibêjim ji tineya mêran ew meselekî heye ê me jî wextek piyase yani vala bû te çi bikira dibû tiştekî mesela şair çend heb hebûn ku salê heştê pişta notê de ser destpêka notê Bakur binivîsin pir kêm bûn kî hebû çîrokek binivîse pir kêm bû te çi binivîsiya dibûya tiştekî me jî di wê valahiyê da van tişta dikir piştra em niha şikirdarin spasî dikin ku gelekî xort babegît û jinên çê derketine dinivîsin baş em bê serkarêtê din mesela di têkiliya te bi dezgeh û saziyê Kurdar ê taybetî jî li Stenbolê Enstitûya Kurdî tiştên wa li ser vî karî tu çi dikare ji me re bêj yanî ev konak di jiyana te de piçe awayî bû min li Mersînê çend sal du salek du sal dest bi jmariyariyê kir paşê dilê min da valahiyekî mezin çêbû me got ev wiha nabe ez wekî jmariyarekî hesabdarekî mirim çûm ev nev dilê min e li wir jî li herê li Bakur û li Tirkiyeyê tenê navendekî ji bo serkirdî dixebtiya hebû Enstitûya Kurdiya Stenbolê bû me jî dev ji hemû karê xwe berda ez hatim li vir êdî ketim nav wê dezgehê hemû dunya me bû mesela Kurdî ji bo zimanê Kurdî edeba Kurdî ji panelê bigir heta sempozyoma ji rewşenbîriyê bigir heta mamostetiya zimanê Kurdî ji hemaltiyê bikir heta nizam çi hemû ser pişta me du sê hevan diçû vê dawiyê jî hetanî dîsa jî mesela siyasetê paralel vê meselê derbas dibû vê dawê dozakecekê dîsa dihat girtin dihat berdan Eleqa min enstitûyê tica ji hev neqetiya heta niha jî belkê niha piçekî min ew kiriye yani ez pasîf derva da destektim ji ber meseleyên aborî ew jî ez car caran heval mesela dema li me digerin dibên tiştek ku heye dikarî tevlê bibê xebatek ku heye ez dibim belê di sala 2011 da jî ev derdorê partiya ew BDP ku dibêjin xebatek wan wekî perwerdehiyekî akademîkî wan plan kiribû esas mijarên polîtîk bûn felsefîk bûn lê di nav ra jî dersa ziman û edebiyata Kurdî jî xwestin wekî dersekî demekî Kurd pêşkêşê wan bikin gazî me kirin ji enstitûyê ez Samî Tan em çûn ez tevlê dersê bûm min yanî ser edebiyata Kurdî zimanê Kurdî bêtir edebiyata Kurdî folklora Kurdî
وەکی من دەرسێکی بەشدار بوو ژوێ دەری ناوێ me qeydkirin helbet operasyoneke pir dorfire çêbû tinavayê operasyonê da yani kesê ku têkildar bû ne têkildar bûn jî taybetî ê derdorê ew akademiya ku ez dibêjim gelek kesan top kirin berhevkirin ez jî tinavayê gurba operasyona akademiyê ku hata binavkirin tinavayê de hatin girtin dûra ewan hemû tinava dozekî doza kecekê binavê kecekê da wek dawayekî dorfire vekirin demek ji em mane tundir da Çi qasî tiva hundir de û hîn doz berdewam berdewam e qasê 20 mehan ez mam piştra tahliye bûm lê doz hêjî berdewam e ne diyar e li gorî pêvajoyê çîzî dixewim em nizanin helbet belê şxwe terî Kurd dibêjin radijî dişe beşab destekî gotinek bi vî rengî heye heger ji bo te mesela ev pirsek terît me di carek dijî yanî pirsî bû tu xwe Kurdî dibînûlo eger em vê pirsa hanê mesela ne ji rexnegirekê em ji te bi xwe bikin yanî ji wan şebeşê pir yê gote bi destekî raştibûyê çi deste mayî çi ketiye bi Xwedê ez tera wiha bêjim eger kes piyasayê tune biya ez dîroksan nivîskar lêkolîner mamosteyê zimanê Kurdî rewşenbîr tê navê gelek din jî dikarî li min bikî piyasa eger vala be lê niha ne vala ye ji wan nizanim navekî wisa bêjim ez şairim zêde li min nayê bêjim nivîskar û lêkolîner ew jî bi Xwedê li min nayê Kurdekî me we selam yani Kurdekî dilxwaz û wela parêz tewazîbûna te yan ji nefs biçûkiya te em ciyê hirmet û rêzê yanî lê tu bikin neke dîsa jî yanî kedek te vî warî de heye divê merov berbiçav bigire lê min xwest çima me ev pirsa hanê dubare kir wilo ji ber got dema mirov mesela têl tecrübeya te diner mirov dibe qey yani hinekî neheqî li van kesê got gelek kara bi hev re dikin dibe çima ji ber gotetî te qala meselê kir gotê dagirtin mesele bi awayekî dema qala lêkolînê dibe behsa wan kesa nabe behsa helbestê dibe behsa wan nabe behsa siyasetê dibe behsa wan nabe çima ê siyasî wan dibînin nivîskar ê nivîskar wan dibînin siyasî û bi vî rengê hanê navdawan da ji ber wilo ji me ev pirs bigên rastiya heqîqeta meseleyê jî hene ew e eger min navek li xwe bikira rêgehekî da ez bimeşiyama niha navekî min jî hebû heta mitkariya belkê niha têxekî kitêban jî tişta binivîsiya lê îca navheroka wî ew tiştekî din e gelo çiqa navheroka wî dê xurtiriya lê piştê ku van salê dawiyê kesê ku dinivîsin lê dikolin ser Kurdî mesela edebiyatê bigir hemû deve însan heqeten derketin û dest pê kirin qonaxekî nû dest pê kir dilê min jê rehet bû min jê got belkî ez ji xwe re babetekî bibijêrim ez nan xwe zêde nîskê helbestê dibînim min hin çîrok jî nivîsîn min belkî nexwest ez çap bikim min got belkî ew aliyê edebî da hêjayê çapê nebin û pirtûka di duan ya heger em vê pirtûkê nehesibîn pirtûka duan ya te wê helbest bin te behsa belê helbest jî welav qasê eger ez çap bikim çîrok jî ceribandinê min ê ser çîrokê kulter çîrokên kurmancî ew jî hene lê belkî ez wî çap bikim çavirekê ez nizanim lê helbest ez ê çap bikim min niyet heye axir ez dibêm rengekî te edebiyata Kurdî da ez pê bawerim ku dikare bibe rengekî ez terzekî zimanê dixwazim ewek min çêbe nasnameyek min ê helbestê hewildanek min heye li ser wî çê dibe çê nabe ew tiştekî din ama bixwe ez dibînim rengekî wisa باش em jî bu hêviyê bername xwe bi dawî bikin dema me qediya gelek spas bo hatina te ya bernamê xêratina te dikêm û serçavan xêratin سپاس سپاس بۆ جی تەماشەوانên هێژا حتا بەرنامەیەکە دن هەموومین خێر و خۆشیە دە بخاترێەوە